یہ آل انڈیا ریڈیو آس پاس بلال وانی بوزنائی ناس تراس خبر گوڑ خاص خبرن پہ اخ نظر درس دنیا مز پولیو ڈراپس تراونچ مہم سٹھا تیز سکول وستادن باپت نیوٹری تو کاشرن ٹھولن ہند انتظام 5 وزیرن پہ مشتمل اخ گروپ تہندی دلک دور خبر بکواس سان 38 مارچ 1942 مز شیت وہر پہ ہر کن تمام نابالغ بچن پولیو ڈراپس تراؤن تمام والدینن ون تم گھن شیت وری پہ ہر کن پنن بچن نزدیکی ویٹرنری پہ واتنوت پولیو ڈراپس تراؤن درس وادی مز یدوے زن پتمو 2 وریو پت سکول یل تراؤن آئی تاہم سکول بچو تو وستادو مایوسی ہند اظہار کران وونمت زِ اس کریو پتمو 2 وریو پت آرام تو سانس صحتس مز تہ آئی بہتری تمو وونمت زِ گورمنٹ گژھِ سانہِ خٲطرٕ رٮ۪تس منٛز 20 دۄہ چھُٹی تہٕ کٲشرٮ۪ن ٹھوٗلن ہُنٛد انتظام کرُن سکوٗل شُرٮ۪ن گژھِ مۄنگہٕ دالہِ نیوٗٹری تہٕ گنڈٕ ٲلون منٛز ہُرٮ۪ر کرنہٕ یِم خبرٕ چھِو تُہۍ کن تھٲوِتھ بوزان ہندوستان کٮ۪ن 5 وزیرن پٮ۪ٹھ مشتمل اکھ گروپ کرِ پگہہ تُہنٛدِ دِلُک دورٕ خصوٗصی نُمایندو مُطٲبق آسہِ وزیرن ہُنٛد تُہنٛدِ دِلُک یہِ گۄڈنیُک دورٕ سارنٕے لوٗکن چھُ وننہٕ آمُت زِ بامبرنٕچ چھنہٕ کٕہٕنۍ تہِ ضروٗرت موسمیات کہِ اکہِ اطلاع مُطٲبق آسہِ یِہُس رواں ؤرۍیَس دوران سٮ۪ٹھاہ گرمی نظرِ تل تھٲوِتھ کھادِ تہٕ کُلۍ دوا کِس نیرک نامس منٛز 5 گن ہُرٮ۪ر کرنُک اِمکان ٹریفک کنٹرول روم پریس بیان مُطٲبق آسہِ تمام لوٗکن سنڈے مارکیٹ گژھنُک اجازت سارنٕے چھُ وننہٕ آمُت زِ تِم گژھن پننٮ۪ن چندن رٲچھ کرٕنۍ أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد ٹیبل دِن اند ٲسِن اجازت خدا حافظ